Oke, saya mau mencoba kamera GoVlog saya. Perjalanan dari Kabupaten Bangkalan ke Kabupaten Sampang. Kebetulan saya ada sesuatu ke sana untuk meliput. Jadi saya mencoba ngevlog perjalanan dari Kabupaten Bangkalan menggunakan kamera GoVlog saya menuju ke Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ketapang. Kalau di pagi hari seperti apa, kemudian nanti kalau perjalanan malam hari menggunakan kamera GoVlog seperti apa. Oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah subscribe itu ada tombol lonceng. Tolong untuk dipencet jika Anda ikhlas. Terima kasih. Ikuti perjalanan YouTuber low cost dari Kabupaten Bangkalan ke Kabupaten Sampang, tepatnya di Kecamatan Ketapang. Jawi! The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. It's crazy. You could save me from my isolation. It's too complicated. Let's stop this conversation. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. It's crazy. And it goes like this. You could save me. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop
start this conversation. We got no relation. It's crazy. It's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got no relation. It's crazy. And it goes like Nomor. Alhamdulillah. Do you want that one or this one? Di belakang. That one? You want one? Di belakang dingin. Enggak tahu. Enggak apa-apa. Berapa, Bu? Saya tahu yang ini. Marlboro 2, Bu. Oke, Bu. Bangkalan mana? Bangkalan kota, mau Jalan Trunojoyo, Kampung Sumur Kembang. Oh, Merkembang. Cuma saya abis ke Cungkume. Bro, alhamdulillah dalam perjalanan ke wisata kami kita ketemu dengan subscriber. Dengan Mas apa nih? Mas Tajus. Mas Tajus, alhamdulillah, saya disapa oleh Mas Tajus tadi. Kebetulan kita mau beli minum nih di toko. Nah, ini pas ketemu dengan subscriber saya, Mas Tajus. Ini Mas Tajus mau kemana sekarang? Mau pulang. Mau pulang ke Tanjung Bumi. Katanya Bangkalan tadi. Ya. Mau UTW ke. OTW ke Tanjung Bumi. Oke. Ini sebetulnya Mas Tajus kayaknya ini apa ya, biker juga kayaknya. Sering touring Mas Tajus. Alhamdulillah kalau ada waktu sering. Sering touring. Sudah kemana aja Mas Tajus? Waktu wilayah Jawa Timur setiap ada acara event CB, insya Allah hadir. Oh, klubnya CB. Oh gitu. Nih. Punya Mas Tajus. Biker juga ternyata, Bro. Cuman kalau YouTuber low cost, biker juga, cuman belum punya klub. Sebenarnya pengen tapi nggak mau. Saya juga independen. Sama ya? Oh, solo.
Solo rider berarti ya. Pengendara sepeda motor yang selalu sendirian. Tapi nggak jomblo kan? Udah punya. Sepeda motor boleh, bikernya boleh solo, tapi nggak boleh jomblo. Sudah berkeluarga Mas Tajus ya? Alhamdulillah sudah punya satu cowok. Alhamdulillah. Umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Oke Mas Tajus. Mungkin mau melanjutkan Mas Tajus? Lanjut. Oke, saya masih mau Istirahat. ngudut dulu. Monggo Mas Tajus, hati-hati. Sama-sama. Lanjut Mas Tajus, hati-hati. Sama-sama. Ini bisa pas subscriber saya. Terima kasih. Habis pulang piket malam. Tugasnya di mana Mas Tajus? Puskesmas. Puskesmas. Oh ternyata dia kesehatan. Hati-hati Mas Tajus, yuk. Pak, Yuk, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. It's way too complicated. Let's stop this conversation. Let's stop this conversation. We got nothing